शूरात्मनायं हृदयेन्द्रविद्यतः पदमन तथा चन्द्र संकल्प कामदेव तत्जनो मंत्ररुद्र निरन्तरदातमः ओमेन्द्रमया शब्दः प्राणेभ्यं मुदायिवे गुणात्मका नित्यानि प्रभवा ज्ञान रूपिणी दुर्लभते व्यायितं मया दिवि चावरणे राष्ट्रवे भैरावृतं तथा अतः यति छोड्दै भयो अनादि मध्य निधनं नित्यं मनस परम मुनि भगवद्रूपे मयाते मयते उदयपि नगरं मायासे देविवासता जलासिनासिन दया भगवान् ब्रह्मरूपदेहि नामरूपक्रिया धते सर्वकर्मा सकर्मा कर्मकारः प्रजापति मनोदेवानुष्य पितृगणान् प्रथमजता सर्वं गन्धर्व विद्यात्रा सर्वविजयका कपिला सरस्वनागान सर्वाङ्गी पुरुषोरगणाति ऋषि विजासनकृता पूर्वपिनायकान पुष्पाण्डो महाभवेभावान यददानं ग्रहणं विकर्मं प्रियं संरक्षान गिरीन्द्रिप सरीसृवान् विविधा चतुर्विधायानि सप्तम रज समयति तीसरा सौर निर्णायकाः तत्राधिकसदोरज विद्यन्ते गतयतः तत्रैकमन्यते भगवान् धर्मरूपभिगे पुष्णाति धावयतिशं प्रियं मेरे त्रियं नरसुरात्मभिः तथा कालं रुद्रात्म यस्यैकमिदमात्मनः सन्नि यत्सरिकालेन घनानिकमिवानः निवानिलः इत्थं भावे क्वथितो भगवान् भगवत्तमः एतं भाविनि हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादवरस्य न विधीयते कल्पित्वप्रतिषेधार्थं मायया रूपितं हि तदा अयं तु भ्रमणकल्पसविकल्पविदायितः विधिसाधनमूयत्र स्वर्गाः प्रकृतिवैकृताः परिमाणं सदालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्तव्याख्यास्य पापं कल्पमतो शृणु शौनक उवाच यथा नो भवान् श्रुता छत्ता भागवतोत्तमः चचारकृतने भोगत्यक्त्वा पुत्र कौशलवेदस्य संवादोऽध्यात्मसंस्कृतः यद्वा स भगवान् तस्मै कृष्णोवाचः गृहीणस्तदयं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं श्रुत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तत्त्वो विदास्य शृणुतः राज्ञः प्रश्नविशारदः राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तदवो विदास्य श्रृणुतः राज्ञः प्रश्नविशारदः यजय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकां प्रथमात्मकारं संसमिदाय द्वितीय संयोगप्रसादानवर्णनं नाम दशमोऽध्याय श्री हरये नमः हरे हरे भागवत महापुराण को जय जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय माइक से ऊपर बोलिंग करना पड़ता है जे बोलेंगे ये इसके बाइक को जो बोलेंगे माइक ऑफ कर बोलिंग करना पड़ता है ना वैसे से माइक सुनने नरम गंगा दीदी ने हमारी चा I thought it play PUBG there. ल मध्यन्तर भयो एकछिन भाइ अब इन्डियाले होला नि एकछिन एकछिन फिनिस गर्न एकछिन सर्वाङ्गोचना नीलदृशा सुतपुल्लासवक्षरतेन मेलप्रसना प्रसारण रसद्भुतः समयः भगवान् लोकमुनिरयः नैवेद्यनेत्रविदनोपथयः उत्तम उवाच कृष्णान्तिमन्लोचे गिरिणे स्वजगरेणः किमन कुशलं तुर्यं गतश्रीजगतगतगृहे स्वः ध्रुवगो भक्तलोकयं यतभक्तिरमदेशं मन्त्रं तो न विदुर्मयेन हरिमीना एवोडुपमा इंगिताज्ञा पुरुषः एकानामत साधुतः शान्ततां शुभं सर्वे भूतवासा ममं सदा देवस्य मयापिता यचन्मयन्तरसदा स्थितः ब्राह्म्यते धेन तद्वाक्यरात्मन्युतमात् नात्मन्योक्तात्मनोहरो परदर्श्या तत्तत्त्वसामतीर्थदृशं नृणाम् आदायन्तरदायस्यस्वो शोभिमं लोकलोचनः जन्मदेव वैकंसयोगामाय बलं दर्शयता गिरीधं विस्मारणं सचतसलोयर्धे पदं पदं भूषणभूषणाङ्गं यधर्मसूनो बुधराजसूय निरीक्षता दृक्स्वस्तेनं त्रिलोकः कास्नेन चाहे गतं विधातु रदाक्षितो कौशल नित्यमन्यता यस्यानरागलमुतः रासविधानरागविवर्तमानः रजस्य दृग्भिरनो प्रवृत्तः योगतस्तु यद्वेदशेषः स्वशान्तरूपे सुतरेशरूपे रव्यर्थमानो शनकम्पितात्मः परावरसोमोदं जयन्तो यजो विजातो भगवनिदाग्नि मां खेदयत्ते
तादजास्य जन्म यज्ञे विडम्बनं यद्वसुदेवके प्रजजवासुरिवयादिव स्वयं पुरादिवासिर यदनन्तस्वीयः धुनोति चेतस्मरतो मयि तद यदा गादावरिमन्दवित्रोः तातमकं सा दोषसङ्कितानां प्रसीदतां नो कितनिष्कृतीनाम् कोवामुस्याङ्ग्रि सर्वजरेणो विस्मर्तुमय सीतपुमन विजिघ्नन योर्दिश पुरदभ्रो वितदेन भूमिर्वारं कृतं तेन तिरस्कार दृष्टा भवत्वीनं राधसु ये च तत्केवलं दिशतो विसिद्धे यं योगिनं प्रियन्ति सम्यक् गगनगतद्विरहं सहित तथैव चान्येन लोकवीलया वैकृष्णं कालविन्दम नेत्रे पिबन्तो नयनाविरामं पार्थप्रभूता पदमा पुरस्य स्वयं त्वसाम्या तिसयात्र्यदिशा स्वराजलक्ष्म्या समस्तकामः बलिमरद्विजलोकपाले किरीटकोट्यैर्दबालविषः तद्धसकङ्करमलं कृतान्तो विक्लापयुक्तैर्यदप्रसेनम् तिष्ठन्निच्छन्नं परमेष्टितीक्ष्णे न्यवोदयद्देवनिदारयति अहोभगीयं धनकालकूटं जिगांसयापाय दग्धसाध्वी देवैकतिं धातुचितं तत्पुण्यं गद्वादयं सर्वं भजेम मन्येश्वरं भागवतं प्रदिशे सम्पदमङ्का विजिगीष्टचित्तानां येषां विदे तच्छुताशवध्ये पुनः तम वसुदेवख्याम् जातो भोजन प्रबन्धने श्रीकृष्ण भगवान् स्याः समुद्रेण वियोचनः ततो नन्दपदामि ते कंसादिपद्यनः एकादश समादत्र गुराब्जे समनुषतः परितो वत्स परिवत्सं साधयन् भारत विभो यमुनोपदं कोटधृतसङ्कृतं गृहे कौमार्यदर्शनचरितं पृच्छन्नप्रभुगसमृतं निवसनमदनरसिंहावलोकनः स एव गुरुनं वचनं चित्रकोटिशं तारयन्नमनुरूपाणः प्रयुक्तं भोजराजेन नैनं कमलोकिनः लीलया विनुतां विपनं विषमं क्रियामलकं उत्थाप्यापायदगमनं प्रगतिस्थितम् अयादघुसलेन गुमराजनिरुत्तमैः वितसद्गुरुवादस्य गिरिसंसत्त्वेन योः श्री हरे नमः श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवैते ओम नमो भगवते वासुदेवाय उवाच ततः विद्धनसो तमित्वाक्षरम्बरेणैव सुतीमुवाः तद्वचनानां जग्ने आमन्त्रितस्तत्तनयाय श्रेयसं तत्त्वरायतत्त्वपुरुषाविवेश तत्र कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सत्यजगृहोपराजम्पितानुरागप्रीतोभे आसामूर्धैकश्रीनानागर्ज्यसितं नमिधम् शवितं जगृहप्राणरूपस्मृय तासपत्न्यन्यजनयतापुत्रिजन् सर्वचैकीकं तत्तदसः प्रगीतेरेर्दिबुभूषया कालमागतसर्वादि ननेकैरुन्दतः पुरम् असीघन स्वयं दिव्यंसपुंसं यदाति सदा समरं द्विविधं मानं मुरं वल्लुरमेव च मन्याब्दनन्दवैशाति नवति कंसकान्तयतये मदति पितृपुत्राणां पक्षयो वत्सान्यपान सचारकुरुक्षेत्र येषामापादतां बलैः शगानदुषा समसर्वलानां कुमुन्दराख्यं तस्यायुषमः सुयोधनं जानसरं शयानं भग्नेरुमूर्भ्यां क्रियानुभूयं शिथिरोर्वादः यत्रो भीष्मार्जुनो भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदं सैरास्ते बलं तु विषं यदूनां मितो यदैषमपदं विवादमत्वा मदा ताम्रविलोचनानां नैजं वदोदाय्याननोऽन्यो मयोद्यतेऽन्तरनदते स्वयं एवं वञ्चितो भगवान् स्वराजित्य अधर्मजं नन्दयामास श्रीप्रसादुनं ब्रह्मदर्शेन उदरायं धृतो गुरुवंशो सात्वभिमन्युना शवद्रोणितसंचिन्न पुनः भगवतादितः अयादे धर्मश्रुतमसमेत त्रिभिर्विभुः भवेद्ध्यासोऽस्मात् मनुजैरक्षण
क्षमा मनुजैः रक्षण रेमे केन मनङ्गलः भगवान् अपि विश्वात्मन सप्तसङ्ख्यमा विस्तृतः निक्तमितमलोकेन वाचा विवशकल्पया चरित्रेण नबद्धेन श्रीनिकेतेन च आत्मना इमं लोकमं चैव रामयण सुतरां यदन रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्रीक्षण च हृदः तस्यैवं ब्रह्मास्य संवत्सरगणान् बहुना गृहमेतज योगेश विरागसमुदाय यदा दयादिनतिकामे च दयादिनशयं पुमानं विश्रम वेदयोगेन योगेश्वरमनुव्रत पुर्यां कदाचिकेटद्विभूषकुमारगैः गोविदामुनयस्य भगवन्मतकोविदाः तथा कतिवैर्यमासे वीणवदन्तकादयः प्रभासं सम्पृष्टा हृदय देवविमोहिताः तत्र स्नातपितृन् देवानुषिं चैव तसंवसा तर्पयित्वा तभिप्रेभ्यो गावो गुणादयो हिरण्यं रथं जयवासं च जन्मला यानां स्वतानिवान कन्या धरां प्रतिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं बुद्धिप्रार्थाशवः शूरः प्रणेमुरुभुविमुरुध्वभिः जय श्रीमद्भागवते महापुराण परमसंहिताय जयस्कन्धे तृतीयोऽध्याय श्री हरये नमः कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे आदावि तदभिप्रेतजानन्नाहमरिन्द्रमः यजतं भगवं वर्तपादविश्लेषणाक्षमः प्राच्यमेकमनं क्षीणं विचिन्नं दयितं पदिं श्रीनिकेतं सरस्वतीगीतं कीर्तनः श्यामावतातं विरतं प्रसन्दारुणलोचनं द्वविरचत्रविभिरतं भीतकं शोधनेन च नाम गुणवदेशित दक्षिणं विसर्गम् अभासता भगा सुस्थामग्रिहं तस्मिन् भागवतो दैवानं श्रीसगाः लोकाननुसरं सिद्धाः सुसादे निक्षया तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोदभावानतगन्धरस्य आसीनतो मामनुरागासः समीक्षया विश्रमयन्नुवाच श्रीभगवानुवाच वेदान्तमते तदा दुरपापमन्ये सत्यविशसनावसुनामस्य तगन्धवसुनश्रेष्ठः स एष साधुचरमो भवान् मासादितस्ते वदनुग्रहयत यन्मां निलोकान्तौ सृजन्तं दृष्टावविष्णः विशदानुरितमदायनाभे पद्मे सन्नाय हिमालय सर्गे ज्ञानं ब्रह्ममयिनावलासं विचुरे भागवतं वदन्ति यथाद्रिदुर्गमर्मशवं सर्वदक्षिणः प्रत्यक्षणानुग्रहवादमोहम स्नेहोत्तरो महाकलिताक्षरात्मसुदत्तान्तरावलासे पौर्णसतेकालसरोजवानसुतमूर्तितपसूर्यः तथा विनाहं तुमिनां बोलनिषे मनुष्यः कर्माणिनियस्य ममेव भजते दुर्गादिदेवतानि वयात्मनाय नमः कालात्मनो यत्र मदायिना श्रेयस्वात्मन्दते मन्त्रेषु नाम्बाप्रभूये त्वं सदा पुनः कृषे प्रभो मोदैवा प्रमत्ता ज्ञानं प्रयासं अधीक्षमं नो गृहाय वर्तवदान्तसा यद्विजनं तदेव इत्याभिदादानफलमयं स भगवन्वर आदिदेशरविन्दासे आत्मानं परमिन्द्रितमः सदैव मादापितमादपितं भजेतदुःखात्मा विभूतनार्यफलमिदातं पुरात्मा त्वं तदसनादादवियोगात्मीतः प्रभोः नमेस्य भैतं तस्य हृदयसंभ्रमः यत्र नारायणो देवधनस भगवान् ऋषिः मधुदृग्नं भगवद्दीर्घं देवादे लोकभावनास्य यत्युत्तमातभाकरणे सुयुधं सुरभिस्सहं पदं येनेन समयच्छत सुगमपरितं वदः सतमः भागवतं बलनिगुणवशवः विश्रमदभ्यदत्कीलं मुख्यं विष्णुपरिग्रहेत् विदुरोवाच ज्ञानं परमशात्मरः प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानुलद्ये यद्धि विष्णोरुवृत्यासुवृत्याचरितः वृत्यार्थनिगतः सरन्ति उतवाच आनन्ते तत्सम्राज्यं ऋषिकौसारवन्तिने साक्षात् भगवतान्दितमर्त्यलोकं सिंहासदा श्रीशुकोवाच इति चालित्रेण विश्वमूर्तेः गुणगतया सदया प्लवितवृताभः शरणमेव पूजनीयमासु तथां समुचित औपगमहेत् निशां ततोगाद राजोवाच निधनमुपगते विष्णुमूर्ते सुतदैवतमयं
श्री सुखवाच प्रमदावधेन कालेन मुखवांसितः समृद्ध शुक्लं नूनं तेजनामग्रेयमाचिन्तयद अस्मन् लोकादपरते मयि ज्ञानमस्योध धमहि वार्ध सम्प्राप्तात्मवतान्वरः नोतमो नुपिमन्युनो यदैर्नादितः प्रभो अतमद्वैनं लोकं गायनिवतिषदो एवं त्रिलोकपुरुषः समृद्धं सप्तयोनिनः भद्र्या सर्वांशस्य हरिमीदसमाधिनः वितरोपितवासत गणस्य प्रमाणः हृदयो वनस्य कर्माणि सहितानि च देहज्ञानं तस्यैवं देहं वैवर्धनम् अनजं सर्वकर्मभजनं विकलात्मनम् आत्मानं च पुरुषे तत्कृष्णेन मनसेचितं ध्यानगति भागवते चूरकर्मविफलः कालिन्दकविशताहोगीर् वरदर्शवः प्रबन्धितः स्वचरितः यत्र मित्रसुतो मुनिः जय जय श्रीमद्भागवते मातरं संहितास्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः श्रीहरये नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीवाच शुकाय कर्माणि करोति लोको न ते सुकुम्बानि यतत्र युक्तं भगवान् धनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनन्तराये सतरन्ति नूनं भूतानि वर्तन्ते प्रसादवर्यात् च पद्मसम्प्राप्तं भगवान् पुंसामि यदि चितो यशति भक्तिपूर्ते भक्तिपूर्ते ज्ञानं सतत्वं पुराणं स्मृति कर्माणि तावताप यदा तन्त्र भगवान् यदीश यदा च तद्रादयितं निरीह सम्पादितुं जगतो विदत्ते यदा गुणस्वेगैतं निवेश्य सिद्धिर्गोयं च निवृत्तवृत्तिः एकेशरान्ति च एकये तादमुपवीतो बहुधा यथाचते किरणं विदत्ते तदगोसराणां सेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनोन तृप्यतरिमतां न सुश्लोकमूलैः सरितामृतानि तैस्तत्त्वभेदरिलोकनाथो लोकं स लोकपालन अचिक्रमभेदैः सर्वचत्वनिकाय वेदधिकृतं प्रतीतः येनां प्रजानामुतात्मकर्मरूपा विधानं स्वविधां विदत्ताम् यदत्तः नारायणो निससितात्मयोनिरेतत्समवर्णं पितृवर्यः परामदेशं भगवद्भूतानि सुतानि देव्यासुमकण्डभूष्णम् अत्रिनुम सुल्लसुजावानं देशां कृष्णकथामतो गाद कत्रिमया त्रितपतो विधानं सत्रेषु वसूरिविद्यमानाद अकर्णनानि पुरुषचयाद भवत्कदत्वदाम् भवप्रदं गेहपतिं सिनत्रि मुनिर्विवक्षो भगवति गुणानां सगापिते भक्तमः कृष्णः यस्मिन् ह्यणां गायसकानुवादैरे अपि कृत्वान् हरे कथायाम् शास्त्रोत्प्रधानस्य विवर्तमान हरे पदासंतनिर्दस्यास्मै पुत्रकाद्यमान भक्ते अश्वत्थसत्याः अनुमितो नुसत्य हरे कथायां विमुखानगेन तिनोति देवान् तस्मायविदाभागते स्मृतिहीनाम् पदस्य कौशालवसर्मराजो हरे कथामेव कथासारम् उद्यते उद्वै विभापरं ऋषिवान् कृतते भगते पवेशु धनमदिति संयमापगितावतारप्रीतदग्ने सकारकर्माणि पुरुषाणि अनीश्वरके भयतानि मह्यं श्रीसुतोवाच तदेव भगवान् प्रीतसुतरुदरतिर्मुनिः पुंसो नित्यदाथेन तमः परुमानन्यवाच साधुवितं मया साधु लोकन्थात्मनगृह्णता कीर्तिं वितं मया लोके आत्मनोद्धोषजात्मनः मयि तद्धितं प्रयच्छत्रार आदराय वीर्यते गिरितो नमभावे मयत्तुवेश्वरः मण्डप्यसानं भगवान् प्रदास्यमः भ्रातुर्क्षत्रिभुजिष्ठां ददति किमतिसुधारः भवान् भगवतो नित्यं क्षमता संगच्छतः यस्य ज्ञानपदेशाय भगवान् अदति भगवद्गीतायुतः विश्वसितो भवान् प्राप्तवर्णयामि पूर्वशः भगवान्येक आसीदमत्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेकामृतसारात्मा नानामत्युपलक्षणः सवा एष तथा दृष्टः नापस्यान् दृश्यमेकरणः नैने सन्तनिवात्मानं सत्त्वप्रकरणसिद्धे शावा एतत् संग्रहतो सच्चित्तपदात्मिकाय महाभागायेदं पदमेतिभुः कालगच्छतनाय यन्त्रमयमरोक्षतः दृशेन भूतेन प्रियमादतधिः ततो भवनं महतत्त्वमध्यक्षः अधिकारस्य विज्ञानात्मात्मदे हस्तं विश्वं जनीं तमोनदः सूक्ष्यं सद्गुणकालात्मा भगवद्भिः गोचरात्मनं जगरोदात्मं विश्वस्य
महादत्तं विकुर्वाण धर्म तत्व ज्ञानयतः कार्य कर्ण कर्तात्म वचन ज्ञानय विकारकत्रयत्र तामसत्तेन अमृत विकुर्वाण मनसोत्तरं वैकारिका बलो मनोविकारका वैकारिका बबुद वैकारिका सोतीना अपरिदुर्गुण्यतः तैसा नित्यामेव ज्ञानकर्मयानि नमसो निशितं वर्धं विकुर्वन् शमनिराम अनिलोके विकुर्वाणो नवसंकलानिरः तदतो रूपसन्मात्रं दोत्रेलोकशरोदनम् अनिर्लेनान्वितं गोत्रे विकुर्वत पदवीक्षितमः आदत्ताम्बोरसमयं कालमयं गतः ददिशाम्बोनुशिष्टां संस्कृतं विकुर्वद ब्रह्मदीक्षितमः मयि गमगुणामाधार कलमायन्दयोगतगुतनादीनां यतद भव्यवरमुडं तेषां पदं संसर्गं यगुः यदि देवकलाभीष्मं कर्मण्यः नानास्वादचक्रियाणि सन्तुतङ्गलयो विदुन् देवांशोमादे देवकलाभिन्नं यन्मूलकेता यदयन्दसुरु संसारदुःखं वैदिच्यन्ते नातर यदस्मिने भवयेत जीवा तावत्ते नोपहता न शर्मः अस्मान् भवन्ते भगवन्तवङ्गिरे सायं सविद्यां सहस्रैः मार्गं ते यत्ते मुखपद्मनि देशन्दोषगतिनिविषयविनिग्रे यस्याहं नमसो दशरित एव राय पदं पदं ते भवतः प्रपन्नाः यत्र श्रुत्यवत्यादवज्ञ समिध्यभानदेवदाय ज्ञानेन वैराग्यवलेन धीरो भद्रेण सत्यं विश्वस्य धन्वतिदिदं यनार्धे कृतादारशिवनमुदन्ते भद्रेण सर्वे शरणं यतीश मृतं वे सत्यवयं सुगन्धां यशानन्दे सत्यगे ममाहमेत्यो ममाहमित्युरदुराग्रहाणां पुंसां पुरुषवद्वरियां वदेम तत्ये भगवान् पदां ब्रह्म भगवान् पदां ब्रह्म अन्वये यसतवृद्धे विरक्षे वीर्ये परायतन्तर्मनुसर्वेषां अतो नमस्य दुर्गणः एते पदं न्यासस्म्यः प्राणिनते देवकथासुताय प्रवीतभक्तभ्यदासयाय वैराग्यदानं प्रतिभक्तबोधं एतादृशान्विकुण्ठधिष्ण्यं तथावरे धर्मयोगं वदेन विश्वं प्रकृतिं वदिष्ठां त्वमेव देवपुरुषां विशन्ति तेषां कर्मस्यां सेवयाते तथैवयं लोकशिक्षयाद्य त्वया न सीता प्रविधामोदि स्मः तदेव यावद्वलिञ्जदाकाले ये यथा वयं तां नमतां मित्रः यतो वयसं वैदिकलोकः त्वं देव सत्यत्मकमयो नवतास्पदायं करुणावधेनः तत्तु वयं सत्त्वमचारकरवामगिन्दे सम्मानसुकृतपरिदेशज्ञानार्थे यदनं ग्रहाणां द्रव्यश्रमं भागवतायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्याये नमः श्रीकृष्णगोविन्दाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऋजवादासं सुभक्तीनां सतीनामत्यसा रसोभोक्तलोकतं त्राणं विषम्यगतीश्वरः कालसङ्गतनादेशे विश्वसत्यं रोकरमत्रयं सोनो प्रवीतभगवान् जटावतं संहरं प्रभुत्व कर्मदायेन त्रयोविंशतियोगेन स्वाधिनि मात्रानि रतिपूर्णमुदालेन विशतं स्वयनादय विशतिकः चक्षुभान्यो चक्षुभान्यमाश्रत्य यशं लोकाचरणग्राह हिरण्यपुरुषं
निर्विघ्ने अतिनौनासे विष्णुराभिषेकं ज्ञानी नामदेवनामदेवये निर्विघ्ने अतिनौनासे चतुर्मासे गुरुवां प्रतिवत्सरे निर्विघ्नानसे गुरुवां नारायण स्वामी नामदेव संस्कृतं प्रतिवत्सरे 언제 만져 श्रीणोस्य दोदरं पद्मं आत्यन्तिकेन सत्येन दिवं देव प्रवेदे नराम्बल स्वभावेन प्रणयति कारणः कार्तिकेन स्वभावेन भगवन्नामाश्रितः उभयोरन्तरं व्योमयरुद्रभासराङ्गणः वरदो भगवद्ब्रह्मपुरुषस्य कुरुद्वः यस्मिन् मुखतद्वर्णानां मुख्यो गुरुः भाग्यो वृद्धस्य सत्यपुत्रं भवः यजादध्यायते केवलं पुरुषकक्षतादम् विश्व वर्तम तदस्यो लोकभृतिकारी दिवो महस्य तद्भवनार्थं निरामयसमवर्तयने पत्यं भगवतोज्ञे सतुर्जये तस्यं जातपुराशुद्धो यत्कृत्यशरीरी यदेवर्णसवर्णे स्ववर्णेन सन्तिसुरमरीं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं यजातं समृतिभिः यथा चत्वारकर्मयोगो देवकर्मात्मरूपिणः कसृद्दध्यादुपाकर्तुं जीवनाय बलोदयम अदादिकृतयामि लोकान्मतिर्नमः कृतिमरेष्वं सदा कर्तुं गिरमन्या विधासतिम एकान्तलाभं वदस्वरगुं संस्कृतमौलिर्गुणवादमहो श्रुते सविद्वदविरभाकृतायं पदासदाय मुखसंप्रयोगम आत्मनोभसितो वत्समेनाः संवत्सरसहस्राणि धियायुक्तया अतो भगवतो मायिनामपि मोहिनी स्वयं चात्मः न वेद किं तावने यतो प्राप्तिनमर्तं तस्य मनसासः अहं जाने मे देव तस्मै भगवते नमः जय श्रीमद्भागवते माते गाहि संप्रयं श्रीहरये नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय सचेतास यमं ब्रह्मस्य वेदाय सदोधन निवारत ब्रह्मं क्रीडाया मध्यमर्वस्य नमस्य क्रीडितान्यतः स्वतः स्त्रीत्वस्य रजतं निरतिशतः अस्माकं भगवान् विष्णुर्मया दया संपवयते तद्भूय प्रतिविधास्यते यजता गलतो विरसोत्तमं भगवान् एकैव च सर्वक्षेत्रेषु यतस्मिन्ने मनोविद्धं भिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्मात्रं ददिव प्रश्नलम्मानसंवादः श्रीसुखवाच साहित्यं सत्कुरुचित्रापत्तजिज्ञासनामनि पत्नेन भगवन्सिद्धस्मै निवगतस्मयः मैत्रेय उवाच स्वयं भगवतो मायायं न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुखस्य कर्मण्यमुपबन्धनं यदर्थेन विनामस्य पुंसात्मतिपर्यय प्रतीयते भद्रटु स्वस्य स्मरणाधिकः यदा नलितमपकम्बादिष्टपितो गुणः दृश्यते समवेदपुरात्मगुणः स्वदे निमित्तकर्मेण वासुदेव भगवन्वयः भगवद्योगिनः त्रिमूर्तिसंनिधिः द्रष्टातमनि परिहनो अशेष संवेद समुद्रते भगवते विदुर्वाच सञ्जनो भगवन् मनोमेतं प्रदामति शापेदं हेदं विद्वन्मायमहे आवाहत्य पार्थनिर्मूलं विष्णुमूलमयि यशमूलतमे लोके सत्यवनं गतनानि श्रुमेन देव प्रसत्यान्तरितोधनः अर्थावमतिस्यापि नाम्नः तां चापि सुतरणस्येवयाः कलानुदे
यस्य वया भगवता कुटतच मधुजुष रतिरापति ब्रह्मदेव सनातनः वरादाय मदाना स शिवादय कुटमत यत्रोपज्ञ देवदेवादीनि सविकाराणि नमः विषादमन्त्रभ्यः नमो भक्तमा भजरान् यत्र विषयेलो चन्द्रियान्द्रिया वस्त्रदे वयेरित प्रजापति नमस्ते सकृते प्रजापति स्वर्गचैव यथेदमपि बन्धान् च बन्धान् चरितानि च उपरि येषां संतानां तवरनयः नमः सरीसृपपदत्रिणां वदनसरसंव्यूहं गर्भस्वेदद्विजोगुणां गुणावतारे विश्वस्य सर्वविद्याश्रयं श्रीधुना श्रीनिवास च यचक्षुर्विक्रमः वर्णासमन्यागच्छरुपश्रीरसवामदा गिरिशनाथमकर्मादि वेदसपरिदर्शनं यज्ञसदज्ञानस्य योगसदमनप्रभो नस्कर्मस्य नस्कर्म्यस्य नस्कर्म्यस्य प्रयासाभ्यस्य आकण्डवैषम्यं प्रतिरोधनिवेशनं जीवस्य गतयो यस्य यवत्रिगुणकर्मणः धर्मार्थकां रक्षां वार्ताय धर्मनीतेश्च सुतस्य च विधिं पृथगः श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मणः पितॄणां सर्गमेव च गलनक्षत्रतारणं गलनवैवसंविदं मानसतमसोवादेयसेटपुत्रयो फलम् प्रमासदस्य यो धर्मयस्य पुंजवदात्मने येन न भगवन्तस्य धर्मयोनि जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषां भगवताख्यै चानगामिवर्धनस्य चानवतानं तदिवत्तमः अनादितमदे ब्रूहि पुनर्भूतिनवत्सनः तत्त्वानपगमते सम्पदिता संग्रमः तत्रेमं गौस्वीरं पुरुषस्य च संतानं स्वरूपं प्रपरस्य च ज्ञानं च नगमं यत्र पुरुषस्य परिवर्तनं निमित्तं तस्य नगसूरिभिः सुतज्ञानं विदातुं साहं भक्तिवैराग्यमे भव यतन्मे प्रसन्ना प्रश्नं हरे कर्म चिकित्सया ब्रीहिमे ज्ञानसमित्रत्वदया न तत्क्षुषः सर्वे वेदासहिज्ञा च तत्प्रधानानि चानग जीवाभयप्रधानस्य न कुर्वीरं कलामपि श्रीशुकोवाच सहितमपि च पुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृत्तार्सो भगवद्गदायां संशोधितस्तं प्रसन्निवाः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संख्यातृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्याय श्री हरे नमः कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मग्रे उवाच ससेवनीयवतपूर्वमुखे लोकपालो भगवत्प्रधान भगवविदया जितकीर्तिमान् पदे पदे नमता नयस्य वीक्ष्णं सौमिनं सर्वसुखाय दुर्गमोद्गतानं प्रमादस्य प्रवदय भागवतं पुराणं भगवान् शिव्य आसीन मृगं भगवन्माद्यं संगर्षणं देवमुकुन्दसत्तमा विवित्सवा तत्त्ववच कुमारमुख्यं नयं कृष्णाय स्वमेव तेन गुरुमानयं तं निर्मासदेवादिनमामरन्ति प्रतिपिताक्षं बुधकोशमे च स्वजन्यरात्रे विभूषितं च सर्वमुपदानम् पदमं यदं च निद्राञ्जगन्यं च प्रेमनाना बलिदेवराधये मौरगिरं च बुधसमराय कल्पदिना च कृतं तस्य किरीटशास्त्रमणिप्रवैकमद्योदितान्तामहर्मणः सहस्रं प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवेदितधर्मभूतायतेन तन्कुमाराय सचामिको सङ्गायनाय सङ्गायेन दानमं च मुक्तविमोच्यमानभूतिः जगादसस्मगुरुविदिताय पराश्राय विगतदेशं प्रभातमगं हृदयानुमाध्यम स्वं तवैतङ्गतानि वत्ससत्तावते एककृतक्षं स्वात्मगतो नियः स्वन्तः शरीरे पितृतसुष्णकलात्मिकं शक्तिमुदीरयानं भगवतस्मिन् सर्वेव देशे यथानुलोतानिवृत्तवीर्य चतुर्यानं च सहस्रमं स्वपन्या स्वयोधीं हृदया सुतज्ञकालक्रिया सापितकर्मतन्त्रकानतीतान् ददृशे स्वदेहे पश्यापसस्माभिनिविष्टचेष्टेर् नरन्तरगतो रथसातनीयं गुरेण कलानुगतेन वेदे सूर्यतदा भेद्यतना विदेशना कवत्मगोदासाजवनने गङ्गालेन गर्भं प्रतिगोदनेन सुरोचितान्तस्वविद्योतैर्मृगैवात्मयोनि तल्लोकपद्मं सविहेव विष्णुं प्राणे विशत सर्वगुणवाजम् अस्मिन् स्वयं वेदमयो विनान्दनः स्वयं भूम्यं वदन्ति सर्वदा
तस्यां च साम्बोर्वगनिगाय मुवसितोगमुवसिमानां परिक्रमं जीवने विद्युतनेत्रां तस्मान् देवेन विसम्मुखानि तस्मात् दिगन्ता शिवसाः न गौर्णं जलोरिचक्रासरिधाविरूढम् उपासित कन्दमलोकतन्त्रम् आत्मानमट्टाविदतानिदेव कयसयुजामपदेशयतुतोदार्जमनन्ददर्शो अधीयरतादेकं यत्र सतानुवाभ्यम् सहितमुद्दिश्य तदब्जनालनादे नादी विरन्दजलमादिवेश नरनागदन्दनादि विचिन्नं तदविमुक्तिताश तमस्यवादे वितरात्मसर्गम विचिन्नतो कुसुमं त्रिनेभिः हृदयवादं भयनीरयानः परे चिणोद्यायूरजासयति संग्रहेण विचित दिव्यावरणसकानं कृतश्रेयकाशनयसुनिहं पुंसां समयानिकमागेरकृतगामतगां विपन्मन वर्धसैन्यं कृपयानगेन्दुभ्रुघ्राञ्जे मयोगभिन्नाः गुलिचारमात्रम मुखेन लोकार त्यारस्मितेन परिश्रमवन्दितेन सोनायितेन दलबिम्बः भाषा प्रत्यर्हयन्तं सुरस्वेन सुभ्रान् कदम्बकिम्बलविसङ्गवाससंगतमेकलयनितं मे आरणसानन्दतमेन वत्स श्रीमद्भक्ष्यतरवल्लभेन परातकेयूरमणिप्रवेकपर्यततोदन्द सहस्रसागमव्यक्तमूलं भुवनन्द्रेन्द्रमहेन्द्रभोगवती वीतवल्झम तदाचरोग्र भगवन्महेन्द्रमहेन्द्रवन्दं सङ्गोपगूढम् किरीटशास्त्रैरण्यसिंहगिर्भवद्वस्तवरत्मकार्भं निवेदनन्नाः यमदोमताश्रिया सकीर्तिमय्या वनमालयार्य सुरेन्द्रराज्ञगमं त्रिधामवि परिक्रमणप्राधनिकयति दुराशनम् रेवतन्नाविसरन्सनोन् महात्मानं वस्वतमं यच्च नतर्सदेवो जगतो विधाता ज्ञातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजासि चिक्षण्यदेव हस्तौ विसर्गाभिमुखस्तमिद्य मद्व्यक्तवर्मन्यभिवेशितात्मा जय श्रीमद्भागवते महाप्रणितां समितायां तृतीयस्कन्धे श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे जनार्दनाय वासुदेवाय महापुराण को हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय बोलो भागवत भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारुण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तडिन्दित विनिन्दित पीताम्बरधारी परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण को महती अनुकंपाद्वारा यस पवित्रतम पुण्यभूमिमा समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञान्तर्गत आज यज्ञको प्रथम दिवसीय हामी सायंकालीन लगभग सायंकालीन सत्रमा समुपस्थित भइसकेका छौं। पुराणका आराध्य देव भगवानका श्रीयुगल चरणमा सत्सद नमन सत्सद वन्दन। यसैगरी यज्ञमा वर्णित भएर रहनुभएका सम्पूर्ण विद्वान गुरुवर्गहरू श्रीमद् भागवती कथालाई श्रवण गर्नको लागि विभिन्न स्थानबाट पाल्नुहुने ममतामयी स्नेहमयी भक्तिमयी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैका हृदयमा विराजमान उनै श्रीहरिलाई सत्सद नमन सत्सद वन्दन अर्पण गर्दै सम्पूर्णमा जय श्रीमन्नारायणको अभिनन्दन स्वीकार गर्नु। जय श्रीमन्नारायण।
हामीहरूले भगवानकै महती कृपाद्वारा आज प्रातःकालीन सत्रबाट पूर्वाङ्ग आदिका दीप प्रज्वलन गरेर दियो कलश गणेश आदि सारा देवी देवताहरूको पूजा आराधना गर्दै गर्दै हामीहरूले आज नै महाध्वजालाई पनि गाड्यौँ। महाध्वजाको पनि ठुलो महिमा छ। जति देवी देवताहरूलाई हामीहरूले बोलाउन सकिएन, सारालाई निमन्त्रणा दिनको लागि महाध्वजाको पूजन। तत्पश्चात मध्याह्नकालीन आरती सत्र पश्चात हामीहरूले पाठलाई श्रवण गर्यौँ। पाठको ठुलो महिमा छ। पाठ पुर्याउन पर्ने त धेरै छ, अझै पुगेको छैन। किन त भन्दा 9 दिनको कार्यक्रम भएको भए पुग्ने थियो। 7 दिनको कार्यक्रमले गर्दाखेरि अब बुवाको 84 को साथसाथमा अब 8 दिनमा नै समापन गर्न पर्ने छ। अनि समय पनि त्यस्तै भएको हुनाले हामीहरूले 7 दिन गर्न पर्ने एउटा बाध्यता पनि रह्यो र पाठको पनि केही हामीहरूले पुर्याउन पर्ने छ। र भागवतको श्रवण गर्ने, भागवत भनेको के हो भन्दा सज्जन वास्तवमा पुण्य आर्जन गर्नु छ भने भागवत पाठै सुन्ने हो, र ज्ञान आर्जन गर्नु छ भने कथा सुन्ने हो। अब हजुरहरूले सुन्नुभयो, अहिलेसम्म कति बुझ्नुभयो होला? बुवाले त बुझ्नुभयो पुरै पक्का। अब अरूले केही बुझ्नुभयो होला, केही बुझिएन होला। त्यसै कारणले ज्ञान यज्ञम गरिष्यामि, ज्ञानको लागि केही समय कथाका सत्रहरूलाई पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। र पाठ भनेको हामीहरूले नबुझिकन पनि सज्जन श्रवण गर्यौं भने त्यसले काम गर्छ। प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम तनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा स। राजा परीक्षितलाई सुखदेव नाम गरेका गुरुले द्वितीय स्कन्धमा भन्नुहुन्छ, प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेन, कानरूपी रन्ध्रबाट भगवानका चरित्रहरू र पाठहरू हृदयमा प्रवेश गरे भने प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम, हृदयमा रहेका जति पनि कल्मशहरू छन् ती कल्मशहरूलाई, ताप पाप र सन्तापहरूलाई चाहिँ विनाश गर्नको लागि भगवानका चरित्र नजानिकन, जसरी अग्निमा त्यो बिजुलीमा नजानिकन छुने भने लाग्छ लाग्दैन गरेन होइन? यहाँ अग्नितिर कोहीले त कतिले नजानिकन छुनुभयो भने पनि त्यसले अग्निको धर्म जो हो दाहकत्व, त्यस्तै चाहिँ भगवानका चरित्रहरू भागवतका कथाहरू पनि हामीहरूले नजानिकन पनि र जानिकन पनि श्रवण गरेर हृदयमा प्रवेश गरे भने पाप पाप र सन्तापलाई विनाश गर्ने होला। त्यो भागवत चरित्र हो। र भागवतमा 335 अध्याय, 12 स्कन्ध, 18,000 श्लोकले परिक्रमित भएको राजा परीक्षित र सुखदेव स्वामीजीको संवादयुक्त भएको सुन्दर ग्रन्थ हो भागवत। अब भागवतले त्यही भन्छ कि अब हामीले भन्न पर्यो। अब यहाँ 18,000 श्लोक भनेको होइन, भक्तवत्सल भगवानको। त्यसै कारणले यसरी परिभ्रमित भएको यस्तो भागवत भनेको के हो त? यति भागवतलाई मात्र बुझेर आजको सत्रलाई हामीहरूले रोक्नेछौँ। सायङ्कालमा महात्म्य सत्रलाई हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। भागवत भनेको भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवानद्वारा नै तेन प्रोक्तम भन्ने सूत्रले तृतीय भएको छ। भगवानद्वारा कहिए संसारमा अरूले भनेका कुरा सत्य होलान् अथवा नहोला, तर यो भागवत भनेको प्रत्यक्ष भगवान कृष्णले नै उद्धवजीलाई चाहिँ दिनुभयो। प्रत्यक्ष उद्धवजीलाई पनि दिनुभयो र अर्को ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान गर्नुभयो। भगवानले बताएको हुनाले यो सत्य छ। जसले यसलाई श्रवण गर्छन् भगवत धामलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अथवा भगवतः भक्ताः भागवताः येषां चरितम इदं भागवतम, भगवानका भक्तको चरित्र भएको हुनाले यसको नाम हो भागवत। के रहेछ? भगवानका भक्तको चरित्र। विशेष गरेर भागवत भनेको संसारबाट वैराग्य भएर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त यो भवसागरमा डुबेको जीवले आर्त पुकार भगवानलाई गर्नु। अहिले भागवत भनेको नाच गान केवल बाहिर बाहिर अहिले भागवत चल्दैछ, तर भागवत भनेको भक्तवत्सल भगवानको, भागवत भनेको विरहको ग्रन्थ। भागवत भनेको विरहको, जसरी गोपिनीहरूले भगवानको प्राप्तिको लागि जसरी रुनुभयो भगवत प्राप्तिको लागि, भागवतमा जति पनि भक्तका चरित्रहरू छन्, अम्बरीशका चरित्र, दशम स्कन्धमा राजाहरूका चरित्र, गोपिनीहरूका चरित्र, भागवतले यो ज्ञान गराएको छ कि आफू को हो।
आफूलाई चिनाउने र जीवलाई भगवानसँग पुर्याउने ग्रन्थको नामै भागवत। हामीले हामीलाई चिनेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा भोलि बुझौँ। हामीले भगवानलाई चिनेका छौँ कि छैनौँ, त्यही आफूलाई चिनाउनको लागि, आफ्नालाई चिनाउनको लागि 5वटा चिज भागवतले निर्देश गरेको छ। एउटा स्वस्वरूप ज्ञान, अर्को परस्वरूप ज्ञान, अर्को उपाय स्वरूप ज्ञान, अर्को विरोधी स्वरूप ज्ञान र अर्को भगवानलाई प्राप्त गर्ने जति पनि विरोधी फल विरोधी छन् तिनीहरूको ज्ञान भागवतले गराएको छ। पहिलो भनेको मलाई चिनाएको छ, आफूलाई चिनाउने। कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिँच ढालिँदो भएँ, कहाँ छ जानु पुनः साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मना। जसरी चाहिँ लेखनाथ पौडेलले बताएका छन् त्यस्तै चाहिँ आफूलाई चिनाउने, आफ्नालाई चिनाउने, तदपश्चात आफू जाने त्यो ठाउँलाई चिनाउने। अब त्यो ठाउँमा जानको लागि यहाँ त काठमाडौँ जान पर्यो भने बाटो त चाहियो नि, कताबाट जाने त भन्दाखेरि भगवानमा जानको लागि बाटो पनि यसले बताइदिएछ। र बाटो बताइसकेपछि फेरि जाने कहाँ हो त, गन्तव्य नै त हुन्छ नि, कहाँ हो त जाने भन्दा त जाने घरलाई पनि बताइदिएछ। यी 5वटा चिज जानियो भने जीवनमा जान्न पर्ने कुरा केही पनि रहँदैन। र यस्तो भागवतद्वारा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यिनलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। भ भनेको भक्ति, ज्ञान र वैराग्य, यिनीद्वारा जसले श्रवण गर्छन् भने तिनीहरू यो भवसागरबाट तरेर जाने। यस्तो सुन्दर भागवतमा धेरै प्रकारका विधिहरू छन् र यो भागवत भनेको भवसागरबाट तर्नको लागि औषधि हो। अब यो औषधि कसरी श्रवण गर्ने? जसरी बिरामी भइयो भने डाक्टरकोमा जान पर्यो। डाक्टरकोमा गएपछि डाक्टरले पहिला चाहिँ हेर्छ है, पहिला जाँचेर रोग चाहिँ पत्ता पायो भने अनि अन्तिममा दबाई दिने बेलामा विधि बताउँछ है। दबाई खाने बेलामा हजुरलाई यो दबाई खाना अगाडि खाना पछाडि टाइमपूर्वक हजुरले ग्रहण गर्नुभयो भने रोग निको हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो भागवत पनि सबै संसारमा लागेको रोग छ। हजुर एउटा संसारमा सबैलाई एउटा रोग लागेको छ, जीवलाई। त्यो रोग के होला? भव रोग विनाशनम, जन्म र मृत्युको रोग। जन्मेपछि मर्न पर्छ, मरेपछि फेरि जन्मिन पर्छ। त्यसै कारणले यो जन्म र मरणलाई टुटाएर सुख र आनन्द र खोजीलाई प्रदान गराउने, त्यो आनन्दको सागरलाई प्रदान गराउने जुन ग्रन्थ हो त्यसको पनि विधिहरू छ। अब त्यो विधि के हुन्, कसरी श्रवण गर्ने त भन्दा विधिहरूलाई भागवतमा महात्म्यमा चाहिँ 6औं अध्यायमा राखिएको छ है। 6 अध्यायमा विधिको बारेमा बताइएको छ। अब यो भागवत कसरी सुन्ने, शक्ति भएकाले कसरी सुन्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हामीहरूले विधिको कर्म चाहिँ सायंकालमा हाम्रो आदरणीय श्री कृष्ण प्रपन्न आचार्य गुरुजीले हजुरहरूलाई 1 अध्याय महात्म्यको कथा श्रवण गराउनुहुनेछ। धूपबत्ती गरेर हुन्न र किन आउने बेलुका ल, त्यसो भने बेलुका चाहिँ 1 अध्याय त्यसरी श्रवण गर्दै भन्दै आजको सत्रलाई परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसो दण्डवत गर्नुभएको अपराध शास्त्रवादनं पतितं दैववर्णमोदरे अगतिं शरणां गतं हरे कृपया केवलमाश्मशात् कुरु। बोलो गजानन भगवान को, बोलो तीर्थनारायण भगवान को, बोलो कलशाधिष्ठात्री देवरो को, बोलो आदित्यादि नवग्रहरो को, बोलो उमा शंकर भगवान को, बोलो अष्टदिक्पालहरू को, बोलो अष्टदिग्गजहरू को, बोलो सकल अधिष्ठात्री देवहरू को, बोलो भगवान का 10 अवतारहरू को, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, बोलो मूर्तिनाथ भगवान को, बोलो शालग्राम भगवान को, बोलो शालग्राम क्षेत्र को, बोलो पशुपतिनाथ भगवान को, बोलो पाशुपत क्षेत्र को, बोलो पार्वती जन्मभूमि पान को, बोलो सती देवी को, बोलो नर्मदेश्वर महादेव को, बोलो सूर्य नारायण भगवान को, बोलो आद्य शक्ति जगत जानी माता को, बोलो श्री कृष्ण गंडकी को, बोलो मुक्ति छत्र को, बोलो गौ माता को, बोलो
पृथ्वी माताको बोलो सम्पूर्ण आचार्य वर्गहरूको बोलो व्यासासन आस्थित श्री भुवन गुरुजी महाराजको बोलो सम्पूर्ण ब्राह्मण वर्गको बोलो सम्पूर्ण श्रोता वर्गहरूको बोलो कर्ताका सम्पूर्ण पितृगणहरूको बोलो भक्तवत्सल भगवानको बोलो सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूको बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको बोलो भक्तवत्सल भगवानको स्वर्गीय हरिकला देवी को स्वर्गीय शुक्लेश्वर महादेव को नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 You're no Bobby, look funny. It's like श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण I know this song. भक्तवत्सल भगवान को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को हरि ओम ब्रह्मण्य ब्राह्मणो ब्रह्मव्रतसे जायतान् महाराष्ट्रे राजन्न एकबोधिव्याधि Why they're doing this? गौदेवपुराणड्वानाशुः शाब्दिर्पुरन्धिर्योगाजशृणुरठेठाः सभेयो जुभाष्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकावेनिकावेनः प्रजन्यो वरिहतु भगवत्यो न ओगदयः वचन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् रोटी खान्छ नि ओले रोटी खान्छ नि रोटी अन्त रोटी त हो त मोले पस्टी पनि खान्छ नि अन्त खानु त आन्दैन कता भन्नु हो कता Look at that girl, he's so small. Look at that sister. के छ त जन्तुलमान Yum, yum, yum.